phakathi bese uthi ngetulu kwenyama sekuba ngema-ofisi emaswati ngakhona aqashe ema-ofisi atawasebenzisa kwenyama. Lesakhiwo Nkosi kwenyama siqale ngaSeptember eminyaka lophelile, sithi sibheke ukuthi sibe siphelile nga-Agasti kulomnyaka. Silosikhulu lesakhiwo kwanyalo siqashe emaswati la ngu-42 lasebenza kuso. Silosikhulu lesikubukile lokunye ukuthi nasesiphelile sakhiwo sibheke ukuthi siqashe emaswati la ngetulu kwa-8 mase sisebenza ipitolo nalama-ofisi bayethu wena waphakathi. Umkhondo ubangazili lo ubangayizinyembe zethu. Unake ngimashake lo nhlabathelwa ndle ihleti nje la ibiziba ipiyalo yalo. Ngalo ngothanje unela kakhathe enhlambelweni. Wena phakathi. Iposta enhle ibusa kula ngabaneni. Osamethimo lapha kade emsebenzini wokulima umoba iqashathi ukhuluma letebalo phela khona emasimeni yamasimini samanyolo lapha kade ngele mabhenyane bantu ufe khona emasimeni namuntu lapha kade siyabonga ukuthi umsebenzi siyawubonga ukuthi sikhuluma babe sikhona wena phakathi esisikhwe ukudla yakisa uhlangatane ngaphansi kwa-micro project. Siyabonga lapha kade ukuthi sisasebenza njena sithi okubeka usenzo ngoba believe siyo wekuthile inhlangano kuphela wena waphakathi enhlanganweni wona phakathi singu-154 lamalungu ema-hectares emoba is 234 hectares siyaphuthatha wona phakathi yabona ukuthi kuba phambili wena uma sesiqalile enkumba next time utawuqaleka naletinye edgulumo Silosikhulu sina 33 years silapha World Vision sisita ama-communities lahlukahlukene in the country. Ikakhulu bayethe sithanda nje ukubonga kakhulu kuwe Silosikhulu i-vision lephumile ku-speech from the throne le-emphasize indzaba yemanti Silosikhulu ukuthi eSwatini aphelele abe 100% coverage emanti Silosikhulu. Sithike World Vision eSwatini sacela etinini la uhamba ungconcotha khona Silosikhulu tinini tifike mawusihambela ebhili bayethe bese tiyalenzela tiyasinika lapha nje bayethe sisekelwe iKorea nga$7.6 million kule nkundla la eMandla Ngempisi ukuthi sikhone kuletha emanti water sanitation and hygiene Silosikhulu kule nkundla seMandla Ngempisi siyayiphusha kakhulu indzaba yemanti ngoba iletha kuhlanteka kumfana. Siphusha kakhulu i-agenda yemfana Silosikhulu ukuthi angahlukubeteki anakekeleke ahlale ahlantekile. Mawuletha emanti Silosikhulu kuletha impilo
kuleyo community. Sithanda kubonga na uhulumende wayo Imbube losibambisile kakhulu se-World Vision. Onke ama-ministries esebenzisana nawo bayethe ayasibambisa ikakhulu i-Ministry of Natural Resources le nyalo sitawuqhubeka sifake 125 million bayethe ukuthi ku-15 wema-communities sente show ukuthi kunemandi bantu bahlala bahlantekile baphindze bayadla bayethe. Niyambamba lo 2 kilometers. Sitawumbamba kakhulu sente show bayethe lokuthi kufiki nakulo 2 kilometers li kilometer nje selitaba selitse kakhulu Nani kuleso spirit ukuthi nenda uhamba half a kilometer. Not 2 kilometers uklashane kilometers. Bayethe empolojini labasebenze khona manje nje kulo ukuthi inkosi yesinza empolojini labasebenze khona World Vision bayethe yafika emandila manje basakhona esibayakholeka sayofika sendlela so bayawasonzela ibe khona stand pipe se-community kana connect na community yokunayini bayethe party no 7.6 billion lakhuluma ngayo US dollar na hulumende khona imali ayifaka bayahlangabezana ngebeseke sekuyasetshenziswa bayethe iswane partnership noKorea nelive bayethe lapha World Vision na hulumende hayi Korea kusho ukuthi wena waphakathi World Vision una World Vision eSwatini bese bana World Vision eSouth Korea. The South Korea ke ngiyoke leniketa World Vision eSwatini lemali. Bese World Vision eSwatini sosebenzisana na hulumende. Bye. Sinifusele bekunene. Bekunene siyajabula namuhla kuba lapha eMadlangambisi sitonibona nekunivusela sivama kwenqa nje na ngabe sibheka emkhosini leyo lesibheka kiyo esigodlweni ebuhleni ukuthi namuhla sibone kukuhle ukuthi njoba silale sengqa lapha kini nani sesitonibona ukuthi niphila njani laMadlangambisi bekunene. Sijabula ke kukhanzana niphilile bekunene ngoba impilo ubonana ngemisebenzi njengoba lapha nje senkonjwe imisebenzi leminyenti njengoba sikhuluma ngeke ukuthi live lifanele lithuthuke likhule lindlondlobale libonakale ukuthi nani lapha siyabona umsebenzi lemihle leniyendako lokuhle ukuthi njoba bengide lapha nje kwase kubona sawe ukuthi naletinye tigotsi tingasaleli ngaphandle ngoba kude emsebenzini lo njengalena njoba imisebenzi iminyenti sengilapho khona kungasita nokuthi nale misebenzi ngiyibonele mathudane njoba nayi nje iqoqiwe yasonzela lapha ebekunene. Bekunene
kube kuhle kakhulu ubona lapha imisebenzi lemihle njoba lapha nje sila enkundleni solo kuleminye imisebenzi yelive lelendako njoba lapha nje ngulapha lokunye nje uma sikhuluma nge-decentralization ukuthi live kungabe konke solo kuyakwendiwa emadolobheni kwendele ukuthi naletinye tiganga titokhula njoba lapha nje eMadlangambisi ngikhumbula emuva sisahamba lapha kuselithuli kungabonakali na kubonakala na uhamba lapha wawuvela uhambe nje kushuka eTinfuli impela nentitolo kwakungasiko lokunjani hawu namuhla sekunemigwaqo nelidolobha la eMadlangambisi sekuyabonakala ukuthi selidolobha bekunene lisho kona ukuthi ke niyasebenza ngoba lapha sekunemisebenzi leya naleya noma sowenza lapha soyabona sekunaloko kusho ukuthi nje lapha sekungavele kudeclarishwe ukuthi selidolobha nalapha bekunene njoba emadolobha akhula nje adzinga wona abantu labatawuplana ekutheni kwentiwani lokuhle ilitoli selikhule kakhulu ngoba onke emadolobha aqala la aqala khona aqala phansi aye ngekuya ke nawe yanje lemaveni bafike basikhombe nasibasikhomba ngoba bahle basifaka ukuthi basikhombe leli dolobha lisukaphi nawe soyalibuka ukhanje ukuthi kwakude indlu nje timbili titinzathu kepha namhla nasothi uyafika le hawu soyamangala ema-skyscrapers nalokwa uthi nathi ngila sibheke khona lapha ukuthi kufuna kusuke ema-skyscrapers abonakale lapha eMadlangambisi bekunene kepha-ke siyathi lo ukuthi kutakwendeka ngoba eMaswati akhuthele kakhulu ayakuthanda kusebenza lapha njengoba bengihamba nje ngilalela bangibikela ngemisebenzi njengoba nje kunaleti inhlangano lapha ngekwehlukahlukana tiyabonakala leti inhlangano ukuthi cha tiyawusebenza umsebenzi lomuhle njengoba nje kunesikhwama se-regional fund lesakhiwa esigabeni sekutheni njengoba nje nakubonakala lemuva ukuthi sive besihlupheka ngeke ukuthi nasifuna ukuqala imisebenzi siqala kanjani ngoba lobe kukhona bekungemabhange kuphela ngitsiteke ngiyafika ngakhanza ukuthi awusive lesinyenti siyibolekelela lena bese kufika isigaba sekuthi kufanele kubhadala libhange ke ngoba libhange le-commercial akusiye hulumende libhange nalikubolekile lifuna bese uyabisela le mali ngoba litokwadi nekuboleka nalabanye kwakhanya esigabeni lesinyenti ukuthi eMaswati lamanyenti aba nebulukhuni ekubiseleni imali ebhange kuze ukhanze sebantfu sebangenelwa ugula lokwa lebe beta batongibikela nje ngalobulukhuni nalo naye afika ngicela imali silo ngiyawubhadala ebhange nalona abona lo kutaba khona labangeke balithole nelithuba lekawucela enkosini kuze unesikweleti lesikhulu utawuthiwani ngolapho ke ngabona cha akwakhiwe le regional fund letawukhona kuyawusita sive bekunene lapha nje sesibonile lemisebenzi yaso lesikhwama njengoba nje lapha ngihambe ngaleti inhlangano sekuyabonakala ukuthi impilo yesive tishintshile kakhulu iyajabulisa kakhulu sikholwane ukuthi ke kusetawuqhubeka ngoba kusebenza akupheli bekunene njengoba nje lapha nje sibuke kunetigulumba kunema trucks
kunama lokubonala ukuthi ngilokubukwa temandi nako konke lokhu ngoba live lonke emhlabeni jikelele ukhanza ukuthi kuba khona la liqala khona emavela amanyenti nje abekhuluma ukuthi aqala kulete kulima usho ukuthi akhuluma nge-agriculture okuthiwa i-agro industry le tawukhulisa le live labo leso sive leso siqale ngokuthi sibe balimi bese sihamba ke sesingena ku-processing siprocesse konke lesikulimako ngilapho ke singena soku-industrialize khona njengoba nje umhlaba nawo yakulamave lesikhuluma ngawo bo first world la baqala khona baqala ku-agro industry bakhona ke bese bafika nawufika ku-agro industry ufike esigabeni sekuseni sikhulume ngekudla ukuthi self sufficiency kusho ukuthi live seliyakhona kudondla bekunene kuleso sigaba bese liyahamba ke liya processor sekuya industrializer kwengce lapho njengoba labanye nje sebafika ku high tech sebengcile ku high tech nyalo seba artificial intelligence asati what next lokutawuqhamuka ngemva kwe intelligence kwe artificial intelligence kusho kona kuthuthuka kwemhlaba lokho ebekunene nansi ke la Swatini ngeke sasalela ngemuva sifanele sibe ingcenye yemhlaba bekunene lemisebenzi lena ke njoba lama emakhaya nje kuyabonakala ukuthi ke imisebenzi ngeke sithi awusonke sifuna kawuqashwa bantu kufuna abaqale imisebenzi bayiqale bona ngekwabo bese bayasebenza ke bathuthukise leyo mango loyo ngoba wonke umango la event kufanele uthuthuke ningabe nithi sisaya lena sisaya kwenzela akubonakala ukuthi nini ngekwenu nivele nisebenza timangaliso letinkulu bekunene kuthi ke sithumisa lokho kubona lemisebenzi lemihle ngithide nangiliva nembiko bayasho bathi lapha emadlangambisi emanti lasa processed ayashoda lekubonakala ukuthi sive lapha sisengakawatholi la bonakalako ukuthi asa doctrinate kahle nesive stokhona kunatha sikhone kungenisa kahle etindlini kuthi ke lenzaba lena itawubuya itosetshenzwa bekunene sibonile ukuthi nanga njoba bengithinze netemandi nje lapha njoba bekulandwe imiphakathi ngekwehlukahlukana ikhona leminye leseyibonala ukuthi cha yona seyitholile umusa wekuthola imandi njengoba kunatinhlangano nje letisitako letibambisako lapha nalapha njengoba bo World Vision bakhona nje bayalekelela kuyasho ukuthi ke cha kutaba imisebenzi lena lekutawuqhutshekwa kusetshenzwe ngayo bekunene ukuthi ke njengoba lesive la sengisi phile lokusebenza sesifisa ukuthi tonke letipho labatholile letigulumba ema-trucks nako konke lokubonakalisako bakuphathe kahle kakhulu kuside nalapha emimangweni bekunene bangibikele ke nangisehamba lapha kuthi la kulesigodi sonke lesi kushoda nanku kwekuqupha shukela ngoba njoba lapha nje sivele sinyendi siyabonana ukuthi lapha ekulimeni umhoba la sicine kakhulu khona kuyabonala ke ukuthi ke njoba bangibikela ukuthi kude kahle lokuqupha lo mhoba njoba nje umhoba unesikhathi ukuthi ufuna ungahlali isikhathi eside ngoba bese kulimala bathi kunale sucrose
kusho ukuthi-ke le sucrose nale emaveni la sithengisa khona nje baye bakhulume ukuthi ifuneka ibe ngu-14% le sucrose, at least ibe between 12, 14, 16 percent nabe nisebenzile nibantu ukuthi-ke kumqoka ngoba lo shukela nangabe njengoba sewuthengisa le emaveni kumitha lama standards esigabeni sekutheni umaintaineke lo 12, 14, kepha vele kakhulu sisebenzela kulo 14% nangabe nje singaba accurate la ku 14 ngasisebenza kahle kakhulu bekunene. Indlela ke yokubamba lokho ukuthi within ama hours naso ushile lo buhoba bese kuyafika ke lokho kuyakuthatha. Bangibikele ukuthi kude la esigodini lokho ngabona ukuthi hawu nangabe kunjalo kusho ukuthi ishukela wethu utawugcina disqualified ngoba ngaya ku 10% bese ba disqualify, especially nje nasikhuluma namave alengesheya laba vele babe particular ukuthi bafuna ipercentage lengakanani ku sucrose. Kusho ukuthi lokho ke ufuna vele siku perfect kahle bekunene kuleso sigaba leso ke njoba lo msebenzi lona we regional funding ukhona, kusho ukuthi lo nyaka nje sesitawutholakala sikhulumba lesitawusita bonke lapha kahoho lo msebenzi bekunene. Siyathi ke lokunjena ngeke konke kwendeke ngesikhathi sinye, kepha ke kancane kungagcina kutawugcina kwendekile nina bekunene. Imvo yonke ke iba nesicalo ngoba na once kwazi kwaba nesicalo bese nalabanye bakubona ukuthi wenda naku lapha njengoba nginte lapha eMadlangambisi ngitsite sitawubuka takhiwo letinhle takanokusho letibonalako kube ngama startups langabonala njengoba ngisho nje ukuthi akusiko kuphela la Madlangambisi tigotsi letinye ndikucoverisha lonke lelive kutawubuka ukuthi ke kube na 10 ngesigodi 10 wetakhiwo letitakwakhelwa bogogo nabomkhulu bekunene. Sekutaba ukuthi imiphakathi ibuke emakhaya awulapha kuyahlushekwa lapha awulapha kuyahlushekwa lapha kuqalwe lapho lesidingo sibonala khona ukuthi kungaqalwa khona bekunene takhiwo ke lengitsite kungabukwa ukuthi ibe khona indzawo yagogo noma kumbuna mkhulu bahlale kahle kanye nebantwana ke babe ngalapha endzaweni lele kahle kakhulu emkhathisini ke kube nendlela yokudesigna ukuthi bayawubuya bahlangane bahlale kanye nekupheka nelikhishi konke nalapho kungabonisa ukuthi cha impilo iba kahle. Kusho ukuthi nje ba designers la tawenda lo msebenzi vele ayeda masinyane, kepha ke sendatibona letindlu sengithi ke angisale kunatisa ukuthi sengiyanethulela letindlu ukuthi sendawuphiwa lapha eMadlangambisi letilishumi bekunene. Bekunene sithokote kakhulu ukuthi onibona ngakhona ngalapha sijabulile kakhulu ngoba ngifike ngalapha netetfulo lento elungisile Dingulu sibili bekunene bangibikele labangibikele sengithi ke nami ke ngitotonge leto tetfulo nendethulile asibonge kakhulu bekunene nokuthi kwanze nala nithethe khona bekunene. Siyabonga kunivusela, sinifisela impilo iqhubeke ibe inhlela eMadlangambisi kuthi nato tonke tidingeko leninato timpilweni tenu nitikhanze nani niphendvulekile
ngalokhu utawunikhutsata kwekuthi awunanku live nembala nanku lisinakelele kakhulu bekunene. Siyabonga uNkulunkulu uyawunibusisa nonke bekunene.